98.7 bela ke re tshepišitše fa gore moroka o tla bana le rena ka fa meagong ya kgašo šo o gorogile magagešong o gona o dutse gabotse moroka madume ya kgotsoši otlhe a tšea o tamiša batsheletši ba sekukune FM. O rota o mogolo ga ke go tamiše ke go dumediše mogala wa gešo ya ke kwešiša gore le hlwele gabotse le jele di-weekend gabotse ke ya go tamiša ntate morota ke tamiša le magoši ka mokana ga bona ba theeletše ba sekhukhune ke ya ba tamiša babogedi kgolela kgausu re ya le tamiša ke boe ke tamiše ntate morota baetapele ka go fapana ga mmogo le bašomi mmogo ka rena re ya ba tamiša go ya ka kgati ke tamiša balli ba rena ba ballago bošegong bja lekgono ke ya le tamiša batswadi ba ka wa le tamišang ke ngaka moremi ke tšwa kua ga matlala ra mošebo le kae batswadi nna re gona a re tseneng ditabeng re bolela le mang ba go tšwa kae gae re tlo berekišela kopelwana lona le yo le bolela le Maphaše Mankurwane go tšwa Vleesbom. Maphaše Mankurwane ya a di goroge mma go nna taba tša lena ke na le bothata ka mola lapeng mokgekolo se ntsha a hlokofala re tsenetše ke dinoga ka lapeng re itše ra re ke metlae ditla di tlile ra phušula khiše nngwe ya mobu e be re apela ka go yona mo e le gore re itše ka mo go tšona fošo re bolaile 5 ya tšona ke ge ke tlo e phušula go njwale re dula ka mongwakong wa 3 room o e le gore lona kwa mobu jwale re di hwetša gona ka montshe ka bakeng sa gore ke be ke di tšea gannyane jwale ke tšea gannyane taba gona ke bona gore o ka re e tla ka kudu jwale ka bakeng sa gore maloba re ka be re bolailetše 2 e nngwe e tšwa ka moragara ka e nngwe e tšwa ka fasa tafola e le gore before go ne e nngwe ke itše ka re ke robetše fase ka e hwetša ka fasa dipilisi tša plastic ka dipilisi e le mo dihlogong ene gore e tšwelela ka ya ke tsebe ka bakeng sa gore mosegare ke tlile ke ntšhitše dilo ka moka ke kolomaka ke tlilina ke shifta mepete ke shifta disofa ka moka jale ke moka go tlabega gore ga botse go diragalang e nngwe e tšea nyokoloma ngwana a ya sekolong e tšwelela ka gara dipuku tša gage yena e ke na le go nae so ke tše ntšhi tše e le gore nka di bolela nka se fetše gore lokologa mama lokologa o bolela lokologa mama ene nako mokgekolo a sa phela go ne mo e le gore o itše a ya ntshe ka e tšwa ka difata ba mmotša gore go ne dilo tše ba di epetše mo gating ka bakeng a gone nto e lokang ka lapeng a gone nto e tlhakanago bašimanyana ba gešo ka moka ba bereka mara ba nwa jwala ga ba swara mebereko ba nwa jwala gore ba ka thuša mokgekolo ka mola lapeng a ba mo thuše ka selo ebile mokgekolo o file robala a sa dula ka gara ngwako wa mobo o le gore sala a o šiela ke mogala jwa gage so go bothata ka mola lapeng tše dingwe le tlo di hlalosetša ke mogolo wa ke le gore ke kgopetše gore a kgone communicate le nna tla ke botšiše pele ga re tlo o lata mogolo wa go kgaetšedi ga o bolela ka mokgekolo o bolela ka magolo wa go o bolela ka motswadi ya lena mmele ga lena ke bolela ka motswadi ya rena mmele ga rena ka mola lapeng ka mola lapeng le ba ba kae re 5 go hlokofetše 2 go ra re le šetše le 3 go šetšeng lesogana le magare ba mabedi se sia go kae segwana le lengwe le kae wena o kae ge re bolela sone nna ke ka ga ke šetše ka molapeng le bana ba ka sogana le ke le latelang le ka Thempisa ka mošomo ke moka ausa ka o nyetšwe o leboa kgomo ene ena a gona nto ya ko go e dira because o malapeng a batho mmago lena o robetšeneng ka 2020 go ra re go tloga 2020 lena ka bo lena le bona mehlolo le bona dinoga fela go ba go na le se sengwe se se bonang nto e ntla bago le dimpša di a tloga ka ga botsona di tlo kakela ka mo re se ka bara di tlo di thušetša ka mogae
jwale ke ntho e le gore ya re tlaba eo gore ga botse go diragalang ka mogara lapa ye nngwe gape le bonang ke kenya gore o lokologe o se ka hwetša gore tshepiša sese ya go a ke re ka mo gae go šetse wena go šetse nna ntho e ntlabang eno ba tsona noga tšeo ka ee ke dinoga tša mohutamang di ba fela ba re di na le maina ka maina gona a ke di tsebe mebala ya tšona e ba brown le grey le black and white e re bole le mmaloba e kgolo ya ntshebe le black and white ka moragaraka ke be ke sa dilo tla godimo ga size ya tšona gore ke tše di kankang ka bogolo di-size e ka ba e re bolaileng ka moragaraka e ka ba e le large ka bakeng sa gore e re bolaileng mo e be phekagane mo mojako e le medium okay ye ga re tlo ba ra phušula khiši ka kua e be e tloga e le kgolo yona ka bakeng sa gore morwa ke be re šetse re robetse ga ya ka kwa khišing a re o ile sola tša go ja ga a fihla a rena wa e le bolai dilo tša lena le di tlogela ka kwa khišing ga ke motšiša ke re ke eng a rena ke re wa e le bolai dilo tša lena le di tlogela ka kwa khišing jale ka thomo o elela go rawa mana ka bolaya selo ka mola ga ke fihla ke ra go ga mompeteng ke ya ka kwa khišing ga ke fihla ke fo go tšae e tla mo mmotwaneng e ikametše ka kua ka rene ke nto e sa phela kgwetša e sa phele ya ba gona ke tima ya ka ntla e le o tšea phata gore a kgone o tla e bolaya le makatša ke dinoga le makatša ke dimpša tše di tlogang metseng ya bo bona ya bo tšona di tla go di thušetša ka gae okay se se ya go ke eng se ya se tsebang wena mohlomong o tšhabang o ka se bolela go dirang ke yona mathata e le gore a mang nna ke be ke se gona ga a direga be ke le mmerekong tše dingwe e le gore ba di communicata le mokgekolo a sa phela pele ga ge mmago a robala ne mehlolo ya mohuto e be le sa e bone o nyako rialo goba o rialo awa mehlolo ya mohuto e be re sa e bone no ba tsona tšeo tša gore ka molapeng a go loke selo re sane le RDP ya 1994 e le gore a ya rulelwa ka molalapeng ya since e agiwa a sanka ya no tlolewa ke le botoše le le malena mogola ene ngwako re dulang ka gara ona ke mobu ene o crackile neng le neng go ka fodiega se sengwe boroko bo gabotse ka ntle le dinoga boroko bo ka setle ka bakeng sa gore ga go etla diphefo le dipula ke moka re thoma go ema ka maoto mohlomong bo ntate malefo ba re kgwathele sesi ka mo re tle re kwe tšee mohlomong o bontšhang gabotse gore ba ile ba hlalosetšwa ka tšona lena le sa di tsebeng alright ya e re pele re kgwatha sesi ntate morota ke nyaka go bolela le mama gannyane mama ke nyaka go go botša taba ye nngwe še yona ge le tla mo le nyaka thušo ska tšhaba go bolela re kgone go le thuša lebaka ke gore go dula wena ka gae bohloko bo ka ko wena dilo di bona ko wena di tlaišego di godimo ga gago le bana mokgekolo ge e sa le a robetše le bona dimaka ka gae le ile la tšwa la ya go nyaka go tseba gore dimaka tše lena le di bonang tša dinoga tša go fapana di tšwa kae ke potšišo mathomo ya bobedi go ba le mokgwa wa dimpša tše di tlang di thušang ka gare ga lapa la bolena ge o ka bona o ne le lapa wa kry-a diphoofolo tša malapeng a mangwe di tloga malapeng awe di tla di thuša ka mo gare ga lapa le go se ne le mpša le e teng lapa le o swanetše o tsebe gore le na le bothata ene ge diphoofolo di ka fetoša lapa la gago pleke ya gore ke mo di thušang go bontšha gore lapa le tlilo ba le leswiswi
ke boledišana le mogolo wa ke re lefe mo lefeng ba re a tšhuma ke moka ra latlha kwa tlhageng nako nngwe ra tšhuma ra ga ra latlhela ka toilet go tswa gona a seng ka ra Shidi Mroka. Ntate Moruta Yeah. ke a gakanega mme o bolela taba o re ge re swanetše go tswa sesi o re tlogela dilo tše ke tša modimo alright noga tša modimo di ka le ria gore le phiatle kitchen magotlo a gona ka ntlong a tlogela aparo tša ditšhila Alata Jesku. a lata tše sekolo go tlile jwang gore dinoga di kitimele ka gare ga kitchen magotlo a jetse botse a tlogeletše tše di sentše di botse go tswelele polelo ya gore a re tsweng re ya senyagelwa mo e leng gore ebile kitchen ya thubile ba re tlogelang dilo tšeo ke tša modimo na lena le tlo phela le dilo tše jwang gona le noga e le ya modimo e nyakang ka kitchen ya borena Gona di reng di tla di fapana. gona go reng di tla di fapana Le agile gaufi le sethogeng na. re ka outline that's why a senke a di tšeela tlhogong a usa ka ga ke mo tlhalosetša alright le ge le ka baka outline mama noga e tla tseba buang kitchen gore bodulo ba rena ke ka kitchen why di sa dule kua ntle ge go ne ditena di dule diteneng ge go ne noga mane ka dula mo go ntšhi ntle le ka kitchen noga ya go dula ka kitchen tate Moruta ke e buang Eish. ene go ne le ntong re kgonang go e bona gore jale ye ke semaka gape ntate Moruta ge re šetse re bona gore jale mo re satlhetswe ka nnete mo e leng gore re phiatla ngwako mola re sene ngwako e kwa gore ba reng sa le re agelwa RDP ka 1994 a senke ya rulelwa gore yeo re e bala ra se ngwako Yeah. gobana go ne ro ka go robala ka gare ga ntlo e seng ya rulelwa yela re dulang ka gare ga yona ba reng ke ya mobu dinoga shidi re sa phiatla mola re sene bodulo then re no re lo tše ke tša modimo Moruta dinoga ge go pala re dula gausi le segwa re na le dilo tša go šireletša gore dinoga e se ke ya tsena ka gae ge e tsena e ka ba mola lebaleng seng ka kitchen noga e tseba buang gore legotlo le epile molete ka kitchen Wona mogotlo ga e ka kitchen ka ntlong. Bana e dula ka kitchen. magotlo a ka ntlong wa ikwešiša mama a se dinoga fela tše di na le morero wa nkwešiša di na le morero re tlo founela mogolo wago re ko gore yena o reng but nna se ke se bonang a gone noga e leng gore e ka tseba kitchen Gona dijo e be di dula Mroka ka re motlho mo le tsone di be tshwaretse ke tlala di nyaka maupi. Dijo di rea jwang. potšišo kore noga e ja bogobe na noga e ja dijo tše di leng ka kitchen na Eish. wa ikwešiša mare tabe ko go botšang sese a ke re noga e ka se gore legotlo le epile molete ka kamoreng ya gago a go tle di ka tsekua ga bolena dikatse tsona di gona mo motseng alright ge di katse di le gona mo motseng nkane di sa je magotlwa gape ge di katse di le gona a le ne katse a le ne mpiane mara ka kua ga bo bona di atla Moruta ga bo bona a ba ne katse a ba ne mpia mara bošego di etla magotlo a gona katse tše di reng ge di bona magotlo
a di kgone go ka ja e le gore magotlo a timeletse jwang le a bolaile a no sepela go na le a be le a hwetša go ile go diegang ka ona a mambe ke fela ke šomiša ya se bolaya magotlo mara stile be a fokotšaga mara go foswana ka bakeng sa gore o a jira a ja ke moka a mangwe a bo a boa gape ya go tlhokagala se moroka se se o ne le mathata a mantšhi kudu ene ntate Moruta taba ya sesi a se ka itšea gannyane why ke re a se ka itšea gannyane o ra re Moruta le ge ba re wa sokola ke ra le ge ba re wa sokola Moruta o ra re go tloga 94 ka gae re palele ke go aga ntlo go fitlha le kgono from 94 modimo a bone mesokolo ya gago go fitlha le kgono mo e leng gore go pala gore go no ba le diphetogo ka gae from 94 Moruta go pala le go thušwa ga le go no thušwa ka re gabotse RDP a kere ke mo mmušo o re thušang o ra re go tloga 94 ba mmušo ba bone gore ka mola RDP ela senke ya rulela go fitlha le kgono gape Moruta mo bophelong ne o swanetse gore go le motho Moruta go phela o bone gore ke a kae but if o tlo tšea more than 20 years go se ne le phetogo ka gae aowa Moruta gape e diragalang ka malapeng le a se yone nako nngwe Moruta o tlo sola bana ba motho ga ba le ka mola gae ba elwa go tsoga dithulano go tsoga eng ke lebaka la gore batho ba ba bošego Moruta ga ba dutse ba plana ka batho ba plana ka batho ene dilo tse ba di planang ba di dira ene ge ba di dira so maphelo a rena a staka motho modimo a ka moriang gore a stake for more than 30 years o no ema mo go teng lapa a lebe le tswelopele malapa a mangwe a agiwa batho ba dirang o ra re Moruta le ge ba re ya sokola ka mokana ga rena ka mogae go no tlhokega ba babedi ba e leng gore ba ka tliša diphetogo tša gore go be le one room ye e agiwang ka stena one room ene ke kwešiša gore ge e le gore ka ge e le gore dinageng tša borena go ba le baetapele makhanselara le ge o ga e tšwa mokhanselara a bona gore banna o ne motse o montšhule o la ba tla ria planeng gore mara mola go ne bothata fa lelapa le bana la napa la se boniwe bana go fitlha le kgono ene wa bona Moruta ntlo tša mobu di a kgotlelela but seng gore o dirie gore o di go kgotlelele nako e telele re gotse ka gare ga tšona dintlo tša mobu re belegetswe ka gare ga tšona dintlo tša mobu fela tseleng ya leeto la bophelo go swanetse go be le se sengwe se se tswelelang sa go leka go tliša diphetogo godimo ga lapa le e leng gore ke la borena bana ba tlo bala jwang ge bana ba bala legotlo la feta le a mo distepa ngwana o tlo ya go ja jwang a lokologa ga e ya ka kwa kitchen noga šiona bana ge ba swanetse go bapala ga bo bona ke dimpša šidi ka moa go ne dimpša ka mo lapa la geno sesi le tlo lefa bothata taba e ke e bolelang ke e bolediša ke lebaka la gore a gone gore o ka gontšwe le ge a ke irieso o ne mengwaga e mekae 43 years wa tseba go phela mengwaga e 43 o bone o kare mo bophelong a go no tswelopele o ka thoma go tepotsiša dilo tše dintšhi le gore o ka ba re o khapile batho mo lefaseng ke a dumela ebile ke a kwešiša gore mo bophelong re ka se rutege ka mokana ga rena re ka se be le di-degree le di-PhD ka mokana ga rena fela modimo swanetse go go fa se sengwe ma le go pala ka dibukeng se sengwe sa matsogo se swanetse se be gona se motho a ka se dirang so wena mo bophelong se se bophelo ba gago bo no ema ke itse ka ke bereka sa etlang Mpumalanga mara ka bakeng sa taba mokgekolo ba sa phela ka nako ke be ke swara jwale ke leka gore ke kgone go fepa selela mokgekolo ene a ntšhaletše le bana ke kgone mo rekela tša go ja le ena a kgone go ja jwale ka batho ba bangwe le ba bangwe
be ke sa go le selo e be le mmereko e le gore be ke le femetše e le gore ke tša batho ba le ba go tswa ka ntle so before ba ke for go ka seswane le go jula yona e ke e hwetšang ka se tope fase ka bakeng sa gore ke tseba mo ke tswago. Okay, sesi re kopana le tlhotlho mamogolo ga a sware phone mo a sa sware go phone ke nyaka wena o thušane le rena gore moroka a tla tsebe gore e foka e ya kae ke nagana ke re se o gopolang gore sesi o swanetse go ka re botša sona goba go se botša moroka bonnyane bona o wa botseba gore koko o kile a no reng go yena a gona gore o ka monyaka e le gore o no nagana gore a ka ba tseba se sengwe o be a swanetse go ka re hlatholela eng sesi go nnetse e le gore le nna a ke di tsebe mara yena ka gore bane ke mogolo be a ka kgono le hlatholela dilo tše dintše e le gore lebelela kopelong le ka motho e mogolo no sesi nna a ke nyatše bogolo bja gago a ke nyatše bogolo bja gago ge ke le jalo ke nagana ke re wampheta ebile ke se ka ba ka nagana wampheta ne mara a ke nagana gore nka palela ke go bolela taba tša ka mo nna ke tswang re a kwana kere bjale go rialo ke ya go lokolola gore bonnyane bo wena o ka no bang a ke rile ya bolela le sesi re a bolela mara re bolele gantši o hwetše e le gore a re bolele full time re bolela nako e nngwe kore a re bolele nako e telele so wa boifa ne ja moroka sho wa boifa ne a se gore ke a boifa gone dilo tše ding ge o ka re o kopane le mathata tšona ga di nyake le di bolela ka founu di nyake le no dula fase jwale ka bana ba motho ke moka la hlalosetšana la bontšhana gore na ga go le ka mokgwa re santse re re jwang ke a dumela jwale tšhantsha gore nna le ena re ka dula fase ra nka ra bontšhana gore na le yona e tabe ya dilo tše a sa nka ra no kopana ra dula fase ra dira e no be ge re thoma re tlabega ke mmotša ke re sese 1 2 3 1 2 3 a thome le ena a kgotse gore ga botse go riegang ge ke tlabega ke a mmotša sese 1 2 a sa nka ra no dula fase ra bontšhana gore ge taba e le ka mokgo re santse re di jwang re botša ke re a sa nka ra no tswa mara jalo wena o tseba jwang gore sesi o na le taba tšeo e leng gore koko a ka no ba ile a mo swantšhitša tšona a sa le gona mo lefaseng tseba e no ba gore ge e le gore koko go ne sa ileng a se bolela gore mo gongwe ke sona se lebakelang tshokolo ka ge sesi a sa sware founu re fe sona re tle re kgone go ka go thusa and ge e le gore o bona o ka re se tla ba boima go bolela ko wena re kgone go feta go yona and then re lebelele tša bophelo ba gago sesi awa mogekolo ena se e le gore se ka re bakela tshokolo ka bakeng sa gore le ena o re godišitše ka mosokolo mogekolo wa modimo nka bolela maaka o re godišitše a hlagola mašemong a hlagolela saka la bupi re santse re ga re patela sekolo fees re hlagolele tšhalta sekolo fees mara o bontšitše taba ne wa re tše ntšhi re tla di botswa ke sesi koko go na le tše ileng a mmotša tšona ge e be a sa le gona o tekoile gabotse mogekolo yena nako e ntšhi o ba bolela nae ande mogekolo go itse go atla le mo e le gore o a ba jwa dilo tše ntšhi e be le yena sesi a takang care ya rena ka molalapeng jwale ka bakeng sa gore nna be re sa le bana re sa šhaletše a ke botšiše sesi o nyetšwe koko a sa le gona mogekolo a sa phela right ge e le gore koko sesi o nyetšwe koko a sa le gona go ra lena le šetše le gona ka mogare ga lapa le sesi o sepetša kere then re dumela bjang gore tshokolo ye re e bonang ka moraga ge koko a robetše re tle re ikwe ka sesi wena o le gona ke yena e le go mogolo a ke gong jwale ke tshepetše go wena ne mama go na le nto nngwe e leng gore o re tšhabela ka yona gobaneng ke rialo ke sa bušeletša ntšulaka ke sesi o bontšhitše ntlha engwe wa re o malapeng a batho ke raga e le gore ke gokola gabotse moroka le tla nthuša o malapeng a batho a gona gore a ka dira eng sa ka mo gae kudu ka re o malapeng a batho ke nyako e bušeletša ntlha eo ne ka malapeng le mosokolo o bona ko wena
re a kwana kere Thobela. ka mo lapeng le ke nagana ke re di tsiwa ko wena a ke dule ka gae nna ne mara ke nagana ke re taba tša ka gešo di ka sempalele a ka golela ka gae o nkwa gabotse ke feditše mengwaga mentši ke le mo nageng mara tša ka gae tšona di ka sempalele ke mola re phuthulolang wena sesi gore bolela moroka sho o nyaka thušo re a kwana kere bonnyane bo wa ka no bang a ile a go utswetša jona gore ga botsebotse mohlako o thomme kae ge ile gore go jalo botša moroka sho a ke tse gore o nka o nkwešiša na o no ra gore a ke tsore ko go tlhalosetse jwang kgaetsedi yaka gore o kwešiše ana tshokolo ye ge e šala e fihla ka gae e tlile ka mokgwa wa mohutamang bonnyane bo wena o bo tsebang ka gore sesi ke kwešiša gore ntate morota ba boletše le yena gore ba tlo bola le yena ka founu ya a ke re ba boletše le yena then potšišo kore wa ye go buela sa sware founu ke mathata a mang a re gatlhanang le ona gantši ge re thuša difamily ge go swanetše gore batho ba tšee maekarabelo batho ba tšee maekarabelo batho ba togogela morago fela go sokola bona a se phošo gore ge e le gore sese o bona o kare ei taba tša ka di tla kwa ke batho a emele ka thoko re thuše wena re thuše motho a lokologang gore re mo thuše ene gore motho re mo thuše o swanetše gore a re botše nnete ene ge e le gore go ne ditaba tšeo di tsebang 43 years o tseba history ye e lego gore e diragetše ka kua gare ga lapa la geno e tseba ko wena mengwage ka moka go šala o e tla fihla go 43 years o sepetše leeto la gago ga boima go fihla kae wa ikwešiša a re go thuše sese mo bophelong go na le batho ba bangwe ga ba tekemišetša goba ga ba nyake go thuša batho ba bangwe gore ba be le tšwelopele gontšwe le o boletše taba ye nngwe ya taba ya RDP ye e leng gore ga e ne masenke le lekgono and then ge e le gore le nyaka thušo re ka kgona go bontšha batho gore banna lapa šile le hloka thušo re ka le thuša ka mokgwa wa mohutamang tene batho ba ka re botša re no moroka eya o sepele o netefatše gore ke nnete lapa leo ga le ne masenke ka nnete na and then ge le senao and then le re bontšheng re kgoneng go bona re ka donata jwang and then taba ya boloi bo e leng gore boa le sahlela ka kua lapeng la geno re ka leka go lwantšhana le bona gore botswe wa ikwešiša potšišo ke gore o emetše dilo tša lapa o ne o nnoši ba geno ba kae ene go bolela nnete ntate morota a rong gare o re tšhabela ka ditopo gobane o a kwa gore go na le tše e leng gore di gona se se o tšhaba go di bolela ba dumile gore o ka re di ka bolela ke sesi o mogolo jwale sesi o mogolo ga a sware founu ene ke kwešiša gabotse le go tseba gore o theeditše radio ene ke kwešiša gore go ne batho ba morota ba mmotšang gore o sekebe wa tsena kua lenanegong go sokola yena ke lapa la gabo le le phušogang ge e le gore o kgatlhamana ba a gabo gore lapa la gabo le eme ka mokgo le emeng morota go tswa go yena ke tlo go botša nto nngwe ntate morota gore ge batho motho a sokola a ba mmone motho a nyaka thušo ke mo ba batamelang ba re thušo ye o e nyakang a e tlo kgonagala dula gobane go ne batho ba bangwe ba kgatla ke ge batho ba sokola ba kgatla ke ge batho ba dula ba lla go ntšwe le morota ge re balang ngwako o e leng gore kwa mobu wa kgale gare ga dipula tše šoro tša matšetšia potšišo ke gore na re emetše gore ngwako wa bosese o tšee ke moya e be gona re reng re ya go thuša ka mokgwa re ka kgona nna ene o berekile sese ke go tlamo o berekile ka kudu o laeditše go baba ke lapa leno o laeditše go baba ke lapa leno ke mola o kwang nna ke re lokologa moroka sho ke tloga ke boletše le lena ka mola ntle ge ke le hwetše kare le se ka ba latla la re tše ga ra di bolela mosegare ga re di bolele sekgoba se se o file sona bolela tše di go tshwenyang se se re go thuše tše di ntshwenyang ke tšona tšeo tša gore ga rena mo re dulang and ga le ka bona ka mo re dulang pula e be e nwa lehono ka more a gone mo go sa nwelego aowa kore ga pula e na bošego gore santse re tsoge re nyake dikotlelo re ageletše ka more e sa nweleng e fo ba e tea ke 3 room
mo dining room re ya pela go gona metsi a tlala sekotlele bo shift wa ge letse ka se sengwe ke mokaka ka moreng e robalago ka go yona le gona go anwela ge go sena motho jwa le fo a mathata ka bakeng sa gore a ke re o ka se phele o tseba gore pula e tlo nwa neng go tlo riegang neng o ka se phele o le gona ka gae le rena re basadi re ya basading a o tsebe dinako go tlo go hlafa and nako nngwe go hwetse go shetse bana ka gae a se nka la bolediša mokhanselara ka taba ya RDP mokhanselara for sure ba tlile a ke tsebe re ga kae ka gae ba tlo bolela ka yona RDP o ba fela ba etla ba tlo ikamela ba fela ba etla a ke tsebe go agile RDP tse kae ya bolena e sa no ema le batho ba e leng gore ke matswagole a hweditse ditene mola ba ne le di-RDP tše tsona ba fedile ba dula ka gara tsona tše e le gore ke tša dithaele tše botse tše tša matšatši a tša go ba le disola ka godimo nna re sa file o dula e le gore ke rena ba motswagale ka mola a ba re Free Fontaine be ba e ra gona ka mola re dulago ka ntse mara mama le a bona gore le dutse ka gare ga bothata le a bona gore le dutse ka gare ga bothata mama ke RDP tše kae tše e le gore di tlile tšeno re feta di hwetša RDP ya ka 1994 e sa le ema ebile šhele le yona ya pharoga e ka nowa nako nngwe le nngwe le bile le makhanselara makae ka morago ga 1994 a le makhanselara ebile a ke sa bolela go ra ba tlile ka moka ba etla ba goma tate Moroto ya a tseba ke a nagana gore nka dirang ga ke hwetse karabo ga jwale kudu tabeng ya RDP eish a tseba Morota ntwa mobu nna ke gotse ka gare ga yona ke tseba mosokolo Morota motho mongwe ka mpotša ka mosokolo o nkgopotša kgole batho ge ba re ba sokola Morota ba sokola ka nnete kore a ke tsebe gore nka dirang pate se sengwe sa ntse se diragale Morota nto nngwe e leng gore moroka le ge o bolela ke go tsena ga nonne yeah e no ntlela le nna go nbele ge o bolela go tla išega moyeng wa gago ka mo lelapeng le re bolelang ka lona ke la bosesi sesi go tla bjang o ne bana ba bakae bana ba babedi go tla bjang gore ka nako e wena o ikhwetse o sena ka gago ke be ke ba ke mokgekolo ka mokgwa a bego a sokola ka gona ke re ga ntšhaletse le bana ke kore le ena a tikwiše ka bakeng sa go a tikwiše gore le nna ke itse ke belege le nna go na le ba batlogo ba ntse bang gore ke motswadi ya bona ka ge ke be ke bolela ke re dikgaetšedi tša rena ba ne go swara ka ntle mara e be ba sa mo tsebe mokgekolo ba sa mo tsebe gore ke mmago bona le ge ntse ke gola pain eo le nna e be nkwiša bohloko because ge nkabe e se ka mokgekolola nkebe ke se gona nkwe ga nkabe e se ka mokgekolola moraka e be sa bolela o berekile kgaetšedi ka go tla mo o berekile ka kudu o ka tšwela pele moroka ntate Morota ya a ke tsebe gore ke ne nneta gore o dula ka sese ke dire seganyane pele re tswa mola Fleisbon le tswa Fleisbon le wela under masepala o mofe Makhuduthamaga alright what man what for oh ke nagana gore Morota ya baetapele ba rena bontšhinyana ba bona ba le latela lenanego la rena ke ne nneta gore ba theeleditše ge e le gore ka mo boetapeleng ya pala a re e lateng magagešo ka go thušana ka di-donation ka kgopelo Morota a re e lateng ka go thušana ka di-donation ke be ke sa nagane gore sesi a ka tla bolela taba ye bohloko ga kaka nna ke tseba tshwenya ke tsona tše di mo tshwenyang tše tša dinoga tša dingeng but wa tseba Morota go bona ngwana o mongwe a dula ka gare ga
ntlo ge pula ena a le molaleng go boima kudu go yena. And nako nngwe moruta re gapeletša bana gore ba tsene dikolo, ngwana o tla ya buang sekolong buka tša gage di tsoga di thapile ka mokana ga tšona, dibuka tša ngwana di thapile ka mokana ga tšona, and then re expecta pass godimo ga ngwana. Ge pula ena ngwana a robale, ge e khutša furugo bana ba ya sekolong, ngwana o hlatswa o omiša dikobo, o omiša tše ka moka ba omiše le dibuka ka mo ke dinoga di mošetše di morago, tšwa ka dibukeng. ka mo ke magotlo mošetše morago, then ka mo ke a go loke moruta, a go loke moruta. And nako nngwe o ka se re motho o dira ka bomo go aga ge motho a palelwa mmušo wa borena o ile a re o tla re thuše ka nnete banna bašomi a re thušeng ba. And dilo tše dingwe moruta ke bohloko go tšwelela ka sebaka sa go swana le seke, di bohloko kudu go tšwelela ka sebaka sa go swana le se, gobane ge re le baetapele e ba moetapele o se ka dumela go ba moeto ka pele. Go ba moetapele moruta ke go tšea maikarabelo a boima. Moetapele mmereko wa gage ke go lokiša, ene go lokiša o lokiša mo go senyegileng, o ka se lokiše ntho e leng right. So ke kwešiša gore le baetapele be ba swanetše gore nako nngwe ge o le moetapele moruta berekiša potla ya gago go thuša motho o bontšhe boetapele. Ge e le gore kua ba bolela ka line ba bolela kang mona leka as moetapele o ngwale lengwalo la di-donation o thuše batho ba kgone go thušega, bolela le borakgwebo ba kgauso, leka ka mokgwa o ka kgonang ka gona gore setšhaba sa gago se kgone go thušega, gore ge se go bona jwale ka moetapele. A se gore jwale ka ge o le moetapele o tla fetša wena kgwedi nngwe le nngwe o kry-a tšhelete e ba ya gago, go ne mo santseng o berekiše tšhelete ya gago go thuša setšhaba se o reng wena o se eteletše pele. So ye polelo moruta ke e bolelela go baetapele ba ga borena ba makhanselara, go ne mo e leng gore go gapeletšega gore mokhanselara a berekiše potla ya gage. Ene ge e le gore mokhanselara o swantše a berekiše potla ya gage go thuša lapa lela, ke ntho re e nyakang, ke boetapele, ke boetapele. Ge e le gore go boima go kry-a gore RDP ya gabo e rulelwe, maybe ba le ba morago ba jile tše ba di jileng, e ya ka familing ye o bolele le bona gore bana bešo ke rata go le thuša fela, mo ke bona gore re tlo pallwa, kore motho o mmotše nnete, mo ke bona gore re tlo pallwa, dilo di senyegile ene re sa leka go lokišana le tšona. Jwale ka ge ke le moetapele nka leka gore ke ngwale lengwalo la di-donation go le thuša go rulela goba re ageng two room ye e leng gore e tla tšo le dutše ka gare ga yona. So moetapele ka mehla le ka matšatši o swanetše go tla ka di-solution. Lapa ge e le lela le sokola o swanetše o direng, e tla ka solution. Ke gopola ka letšatši le leng gona kua gae moruta ke bona seemo sa go swana le se ka ba ka feleletša ke agela batho ntlo, gobane ke sa kgone go kgotlelela seemo se e leng gore se gona, ka tšea ngwana wa ka mola ka mo fa mmereko till today o sa bereka le rena. Why? A ke ne tšhelete moruta, a ke ne selo nna, but ke dumelela gore bonnyane bo bongwe le bo bongwe bo ke neng le bona moruta ke swanetše gore ke hlokomele gore bana ba bangwe le bona ba be ka fase ga tšhireletšo. And ke kgona go thuša motho family tša ka tše ding di sokola, but ba be ba re wagetše batho ntlo mare family a di gona, ke lebaka la re family go sa ne mo e tšhabelang gona, ba go ne mo ba tšhabelang gona. And nna ge ke thuša motho moruta a ke re kwa ga moremi ke kwešiša gore batho ba lefase le ka moka ge ke phela ke ne le bona gore re le bona ke bešo, ntene ge e le gore wešo go sa ne mo a tšhabelang o nyaka ntlo botsana ya go phala ya neng le yona, ke kgona go kwešiša gore wo wa gešuo ke tla mmona ka morago ke thome kao. Wa ikwešiša ke lebeletše goreng batho re šireletšege go swana, ka gore re ka e lebelela ntlo bosese go tlo ba bohloko go tla go ba thuša mohlang ba kgatlile ke leboto. Wa ikwešiša go tlo ba bohloko go tla go ba thuša mohlang ba ngwana a go betše ka mola e le gona re reng re ya go ba thuša. So ka kgopelo baetapele a re beng strong, baetapele mo gongwe a re berekišeng bonnyane bo re neng le bona. Ya moetapele o e shera le batho ba e leng gore o agile le bona, setšhaba se berekele go bontšha gore nna ke nnete ke eteletše setšhaba pele, re tšee maikarabelo le mo go nyakegang. Go ne mo go moruta o kry-ile nna lo tša mmušo a re di tsebe tshepedišo ya gona, o kry-ile gore ntho ya gona gore e lo ke nyaka 3 years, ntane batho ba bona gore ba jwang. So leka ka mokgwa o ka kgonang o tsebana le batho ba dikgwebo, bolela le bona then o thuše batho ba e leng gore ba sokola. So nna
that's why le go ntwa le ke tla mo lenanegong go tla mo lenanegong sesi ke tlela go thuša batho ba e leng gore ba sokola ke te kgafile go bereka lenanego le ka lata batho ka dipetrole ka dialo tše ka moka is because batho ba sokola ba dutše ka gae ge nkebe ke dutše kua gae ke re ke emetše batho ba tlo tlang ba balwetse lena be le tlo thušeganeng ke bolela ka lena be le tlo thušeganeng ka lebaka la gore batho ba go swana le lena gore re feleletse re tseba gore batho le a sokola ke lebaka la gore morota re berekile ka go te kgafa so nako nngwe a re dire ka bomo morota nna ke ngaka setšo morota a ke bereke felo ga go le tšhelete nka re mafelela kgwedi ke emetše fela ke kwešiša gore jwale ka ge modimo a nkgetha a re ngwanaka tsamaya o thuše batho then bonnyane bo bollo bo bongwe bo ke ba le bona ke leka gore ke thuše bana ba batho ba ba seneng selo ba kgone go kry-a thušo swana le lekgono bana ba ka kua ga ntšhabeleng ba bereka metsela setšhaba sela se lelile ka re no bana ba ka thušang setšhaba sa ga ntšhabeleng batho ba kgone go ba le maroko ka gae wa ikwešiša then bana ba le ba re no re tla ya go ba thuša tate ra bona gore re bereka jwang then ba tla no ba leboga ka ya go gore ba ba hlolele ba bone gore bothata ke eng ka gae motse ba go bereka for free batho ba le ba kry-e pholo le ge e le gore morota ka le lengwe la matšatši go ka diregala se seng sa gore go no ba le diphošonapo ke tla be ke lekile ka mokgo nnang ka gonang onkwešiša e ba ngaka kore go le motho morota once ba re moetapele o ngaka e ba ngaka ya go bontšha boetapele go ka no ba le diphoso tše di bang gona mara phoso tša gago a di seke di a feta dilo tše di botse tše e leng gore o di dirile dira dilo tše di botse o motho wa phela lesuka la phoso o ka legata and then le batho ba tla kwešiša gore monno mo o ile a gata suka la phoso but monno o ile a tekgafa so lapa le a ke tlo dumela gore lapa le tle le sokole so ke le gona mo a ke tlo dumela gore sesi a tla phele ka gare ga bophelo bo a phelang ka gare ga bona ke le gona so ke tlo leka gore ge ke tsoga ke bone gore nka dirang a ke re gore ke ya go kgona a go ne nto nka e kgonang ke ne ke nnoši lefase le lena le batho ge re ka thušana le mo radiong le bona ra ba kgopela ra thuša lapa le ka di-donation ke go loke morota tše tša bo dinoga tšang tše ke tla katana le tšona fela le ge go ka no rulelwa yona RDP ye e leng gona leboto le le leng gona lebenkele le lengwe le lengwe la tla ka lesenke go ba motho wa go rulela o mote ya rena ke tla e thaopa ke rulele ntlo ye banna re tla be re dirile se sengwe ba batho ba mo social media ke ba bantšhi ba e leng gore ba kgona go rana di-donation then ke tlo ba kgopela gore le bona ba re thuše se ke ba tšhaba gore thuša ba re thuše then sesi lapa la gabo le tsoge le be gabotse and ke kgopela gore wa e leng gore o nyaka mmereki ka gae a no bitša sesi le ge banna ka hlatswa washene banna o tla ba dirile se sengwe wa ikwešiša le ge morota a ka hlatswa washene morota o tla ba dirile se sengwe wa ikwešiša so nna ke tla leka ke bone gore ke bereka jwang morota mara go ne nto ngwe nkweša bohloko RDP ya lena sesi ke how many bedroom ke kamora tše pedi ke moka ke kitchen ke 10 room e ne mabati a mabedi a go tšwela ka ntle le leng le tšwela ka mo le leng le tšwela ka kwa go ra gore kamora tše pedi tše ke tša go robalela ntate morota moroka a ke tsebe ntate malefa le wena o moruti bolela a re thušeng bosesi a re thušeng bosesi a re thušeng bosesi kore o bona morota le ge go ka rulelwa leboto le le lego gona onkwešiša le ge go ka no rulelwa leboto fela le le leng gona re tla be re dirile se sengwe kore re tla be re rile se sengwe ke nagana gore a ke tsebe gore ge go isa mo re ka dira ntate malefo wa bona ya re tla loga plane then re boneng gore re ka dira ntate morota lapa le le thušegeng lo tše dintše mo bophelong di kuša bohloko o ra re sesi a sanka la no ya ku masepala straight la ya go ipelaetša mabapi le tabeng ya seemo se le gatlhanang le sona mabapi le tabeng ya RDP e sa le diagiwa gane
ba kore mokgekolo le ga a hlokofala go ne le mokhanselara e mongwe wa ka mo Rietfontein ka mo ba re ke Majomane be go le yena ka nako mokgekolo a hlokofala ba no tla ka gae ba bona gore yona RDP e sa no ba gona ka mokgwa before ba 3 room yona eo ya mobu and le go tswalela e sa tswalele le yona khisheo ya mobu ke phushitseng ka mabaka a itšego so a gone nte ba itšego ba e dira ba ja action ba no re tla re lokisha re tla ebile o fulogile go tsene e mongwe ya tsenego le yena o itšare ba no fela ba etla le ba bangwe ba re tla re lokisha ba etla ba re a laetša ba bagolo ba re ba tla ba lokisha so a ke tsebe gore ena ba mme ka bakeng sa gore o ka re o feditša ba re tšare a lenyokotla le re mohlang bana ba ba kgatlile ke leboto go tswile stopo ka mo ya ba gona le emang ka maoto na wa e bona a re ga e ba gore ga le re ka mokgwa nna ke tlo tšea magato jwale ke no se tsebe gore na ba mo patlile ka dipolelo go ba jwang ntate Morota Moroka nna ke ba fa 2000 shi ba tla bona gore ba rekang shi tate Malefu shi so ba tla bona gore ba rekang sesi ke lefaeng batho ba bangwe ge ba etla ba go koleka ba e leng gore ba tla le thuša ba tla bona gore le bona ba thuša jwang ke ne nneta gore batho ba kwele Morota lapa šile le ya sokola kere so nkebe mogala bo mpoditše mosegare nkebe taba e nna ke tsebile gore maybe nka e bereka jwang so bohloko bo ke bo kwang ke no re se o tla bona gore o ria jwang then ba kua gae le bona ba ba reng ba thuša ba tla thuša le bao ba bang ba o batlang le bona ba tla bona gore ba thuša jwang nna yena mmotse ke tla mo thuša wa e bona but ke nakwa dipula gone jwale re a leboga Moroka o boletše ntšhule lengwe wa re o le teo ka sekgona no ke ne ke nnošeng ka sekgone fela mara ge rena setšhaba re ka kwešiša gabotse gore mme re ka no re ga sewa borena mara le rena di ka re wela le rena di ka re fihlela e ka no sebe nna e ka no ba ngwanaka e ka no sebe nna e ka no ba ngwanešo nna nka rata go mmona le ka gare ga maemo a mohuto o kina jwale ge o ka ba le pelo mohuto le wena o ka kwešiša gabotse gore letsogo le lefang ke leo le šogofatšang ba tla le thuša mama ba tla le thuša ke a leboga ke re modimo a le okeletše a le godiše tšeo le re lakaletšago tšona ke a rapela ka matla modimo gore re lokelwe sello sa rena se kwagale ka bakeng sa gore ba re megokgwatšhuana ga e wele fase ka matla modimo go tlo ba gwa loka ke a leboga no re a leboga mama le re emele ka moolane wa tseba ntate Morota ne seemo se seng se tlhobaetša ka nnete seemo sa sese a se raete se raete a se raete ntate Morota dilo tše dingwe re kušana bohloko man re le batho baso a go phelo ka mokgoke a go phediwe ka mokgo Morota no ke nnete batheletši ba gopole gore beke ya go feta go na le se re se fegile Moroka re dutse godimo ga sona ba se ka ba re mohlomongwe re lebetše go ba re tswile go ne bakgekolo ba ba tlileng mo ba lla ra re taba bona e tlo boa ba se ka ba fela pelo ba tsebe gabotse gore sengwe le sengwe se na le nako ya sona rena re ka nna re rata ka mokgwa wa go tše e le gore dilo a se nako ya tsona ka ona mokgwa mohuto eupša e tla boa ka nako ya gona re na le mmago rena sho mama ke ba ga mang ke rena ba ga Mashilo ke nna Mahlako Mashilo ga Moloi Mahlako Mashilo ga Moloi mamma sebaka se seo se hweditše Moroka sho o bolelang le yena diang dille ntho ke llang ka yona ke lla ka bothata jo bo leng mo godimo gaka go ne ntho ya mpeta mo mogolong bosolo mosegare a ene nao ke ile ka try go ya ka sepetlele ka tša gore maybe ke tšhelete e nkgela like coin mo mogolong wa ka
and then se se leng gona ngwane o ke tsamayang le ena ke motho wa go tsamaya mašego ena ke mogala ga a ntheletše o ebile o kaone go ne o e leng gore a theletše sekolong sa le go tloga January ba mpitsa till today ba mpitsa ka gore a dire mmere kwa sekolo ka mo utswa ditšhelete mo le le gore ka mo jarateng nako e ke sa dula ka mokhukhung be go ne kgwiti ke tsamaya ka mo mokhukhung and then ka try go thubula ka mogare ga ngwako the one day ka kry-a ntšhitše tlhogwana ka phela ka metsi ke re ke tlo e tšhela ka kry-a e sa tlhwele gona ka thiba ka samente ya tla ya tswelela gape ge e se no tswelela gape ka tšhela samente ke nagana maybe ka se ithula pele a ene stress ka e tlogela last year mo gateng ka kry-a mantle ka tšhela ka tše ke a tšhelang ka tsona this year gape ke a kry-ile ka mo lebotong ka rumong e one ka tla ka kry-a mo gare ga jarata ka tla ka kry-a ka mo tlheng le mokhukhu ka tla ka kry-a ka mo fase ga letlapa mantle a ke a eng a ke kgone a kwešiša gore ke a eng nka bolela maaka nka bolela maaka cause a mangwe a tile a kry-ile ke segona le ka rumong e nngwe le gone yeah. Yeah. Bana ba gago ge o ba gala ga ba go kwe a ba theletše ga ba theletše ba sepela mašego yena ke motho a go sepela bosigo lebaka la gore a sepele bošego gore ke eng ga nka go botsa maaka cause a ke motsha ke re wa sepela bosigo gone gore be ke ne ditšhomi jaaka go ne nako nngwe o ile a tloga a e tla ka bo ebile bonako ma 10 ka bo ma 10 11 ka ba ka tswe ke ile go monyaka o ne mengwaga mekae 18 18 ee o bolela ka taba ditšhomi ga sentse go tla ka gae ee o fetse ka goreng wena ke mmotse ke re a ke gane o ka tsamaya le ditšhomi the latest time ya gago ga e be 7 o fitlhile lata ka lapeng wa tseba gore ke go botšiše ka taba e ke gore bana re lebelela wa godingwanyana moroka ge o wa godimo a dira se o tsebe gore le wa go latela o tseleng ene le yena ga a kgonne le wa go latela go na le gore bana ba ka senyega ka ntoka e tee yeo e swanang o e tlhokometse taba mohutong ke a go kwa wa nkwa ee o bontšitše gore go na le ngwana o mongwe o e leng ke yena o a topang gore gona ke o mofeng ke yo wa topang o nyana so go topa ngwanyana ee go ka yena o ka montle o sepela bošego o ne go tla bosigo ka lapeng o na le mengwaga mekae 11 years ene o na le go ba le letsogo ee ge o mmotšiša gore go baneng a direlo tša mohuto o reng o ne gore aowa ke eng aowa wa e bona tsonong ke tshogela gore o tlo topa-topa le tše e leng gore ba di berekile batho ba beile ka molapeng then ena a fitlha tše a sa tse gore ba di beetse eng o se tša topile ga kae mohlho mo mola ya bang yena ka molapeng o topile gantši ka molapeng o topile gantši ka maloba tšo topa ka makgolo a a tšaya mangwane a go tšhelete ka Saturday ke le bokae o tšere 20 ranta ka Saturday ka molapeng o tšea bokae tšhelete ya kileng e ntšhi ya kileng a e tšea e ka ba bokae e be le 250 250 ee ngwana 11 years ya bja felela tlatla e kae ba le 11 years ka nako e ee bjana le 8 years heba cause ke ile ka tswa e sa le goseng ke mošetse morago then ka tsamaya ke ya mo di-tax shopong ka bona gore go no swana cause o itsere dijo tše a di rekileng o di jele ee ya tše dingwe tše o llang ka tšona ke eng tše dingwe tše ke llang ka tsona e bino ba tsona tšeo ntate moroto le tša gore ke ile ka tswa ke ya motheong wa bona ke ile o check-a tsona dilo tše di leng mo go nna e ke fitlha bampotsa gore ntho e ntshwereng ke moya
ba re ke phethe ka mokgwa o ke tshwanetseng gore ke dire ka phetha ka mokgwa o go tshwanetsego ka tla ka ya go mme o mongwe le ena a mpotsa gore ke le fifing nna mo ke dutseng ke santse ke bone gore ke dire jwang ka tla ka tswa ka ya go ntate o mongwe a mpotsa gore bophelo jwa ka yena wa tsa gore ke tlo sepelaneng le date wa e tseba yena ntate o ka tla ka tswa ema pele a ke kwešiše mohlomong before o e tswa la boraro yena o tseba letšatši la gago la go sepela mo lefaseng ne ke ilo nyaka tsa bophelo o go boditše gore ke neng letšatši leo a se mpotse o ne mpotsa gore date e gona wa e tseba le ngwaga wa o tseba kore o tseba ngwaga Ba go fa le tša- date le kgwedi ya gona ba go fa tša go thuša gore mohlomongwe date eo gore e feletše e fetile berekiša se goba go diregeng o mphile tse e leng gore ke santse ke di šomiše mara a re go nna a re bophelo jona a gona gore nka bothiba date ba entšhitše ee ke moka wa ya go o mongwe ka ya go mongwe then ge ke fihle a re go nna a re be ke santse ke tsamaye ka 2022 then ba re ba tšhetše dilo ka gara lebotlele ba di epetse ka nokeng a sa mpha selo o no nrela a re rapela go fitlhela le gone o dutse thapelong ee mara selo se o kwang o ka re ke kgwaene segare se ya go gama bošego le mosegare ee ke phela ke sekwa sone ba bangwe ba re ke moya ee ba bangwe ba re o le seswing ega mola ba bangwe ba go botsa ka date ya go ya go tloga mo lefaseng ee and then ge re ya ka masa like ka bo 4 e ne go ntshwara o ka re ke a belekega o ka re gore ke hlatse roka šidiwa alright se se ge ke mo theeleditše o tshwenya ke bolwetši ntate Moruta bolwetši bo ka teng ya sese ga e right e nyaka go alafiwa nka se ketimele gore e ka ba seješo ke tla ra gore sese a tle ke tle ke mo lebelele ke bone gore bothata ba gage e ka ba eng ntho nna ke e bonang sese ka bo yena ntle le mmele ko ba mmeetseng di-date a ka se loke why mogopolo wa gage ga o khutše ka lebaka la gore ntate Moruta go ba le bana ba seke ba go kwa ke bolwetši mothong motswadi wa go phela alla ka bana ba gage ke bothata o bona mantle a diphoofolo ke bothata mmele wa gago re tlo o alafa re tlo o lebelela ra nyaka go tseba gore bothata bokae ra lokiša mo go neng le bothata bo bogologologologologolo ke bana ba gago wa bona o ka bona o ne le ngwana le kgarebe a šetše a utswa a ne 11 years ka 11 years ke bothata why ke re ke bothata go bohloko ntate Moruta go fihla tšhelete ka ga gago goba ka geno o sa tšhabe tsotsi tša ka ntle o tšhaba yona e ya ka mogae ge re ne ngwana a se le ka gae re fa yena tšhelete re reng ko re beele moo gobane ge re beile rena re a latlhegela re swarele tšhelete re nyake go bona gore ngwana a ka ria jwang eno re gannyane re bolele le abuti mama eno dulela mo laganya abuti tla o dule mo yeah bafo goreng ga gore selo wena o nyaka thušwa mohuta thušo ke ka kora mama khwetše thušo mama o lla ka leng so re ka thušega jwang gore mama a khwetše thušo because thušo ye mama e nyaka mama o lla ka leng thušo ya mathomo go mama gago ke gore lena le mokwe le loke ana ke a thaetša go tseba wa bona mfone mo bophelong re gola re ne le tšhomi mo bophelong
ge bophelo bo tswela pele ka ge o sa no monnyane a o nape o lemoga dilo tše dintšhi mama go ga le sobane ditšhomo jwale go fihlile nako ya gore a dule le bana ba gage ka gagage go tlo fihla tšatši le lengwe bafo ya gore wena o tlo dule le bana ba gago ka gagago ene ngwana wa go se kwa batswadi ba gage a go ne mo a yang ene ebile a ka se tsoga bile le dilo tše di botse goba no tšea maele goba gwera mmago a ka se no lela gore o sepela bošego ga o mo thietše o sepela le ditšhomi ntho nngwe le nngwe mfo e na le dikarabo selelo sa mamago se bopa taba ye nngwe ya gore mo bophelong ba gago dilo tša gago di tle di šešerekane le go feta ngwana go hlatla bošego anke a eba le dilo tše botse why ke bolela so nto o e dirang mo bošegong mafelelong go tlo no fihla nako ya gore e tšwelele molaleng e bone ke motho mang le mang o sa lo monnyane kudu e re ge nako e sa dumela ya sekolo kgopolo le yona e dumelelana le tša sekolo o hlokomele sekolo eno mmana mmago a ka se tsoga go lahlile mmago a ka se tsogile a go išitše tseleng e seng ya nnete mmago o lla gore a balle ka ngwaneno o tlo kgala jwang ngwaneno wena mmago a re ga bolela le wena o sa mokwe o tlo eletša jwang ngwaneno wena mmago ga a go fa maele jwale ka abuti o sa mokwe mmago a go hlokege gore a bitše bo malome yago gore ba tle ba go kgale ene o ka tepotša gore wena o hlompha mmago wa kry-a ile gore no tlhompho o e fa mmago ga e enough go ya ka yena motho wa mathomo o swanetšeng o mo phediše mo lefaseng ge a go swara gabotse ke mmago ge mmago a ikwa bohloko ka wena ria gore mmago a thaba mmago wa bajwa o swanetše gore o shere le yena ene ke na le potšišo e leng gore ke tipotšiša yona gore mamago ga a lla ka lena le bana ba gage papa go lena o kae papa go bana ba o kae mama a gona a bona mmago tšere maikarabelo a mang a magolo kudu-kudu a e leng gore o mong monna o a tšhabile o šetše le lena o ne mmereko wa gore a le hlokomele o ne mmereko wa gore a le kgale mebereko ye mme a swanetšeng go e bereka a ne le tate mmago e tšere ka moka a nannoši tate a gona wa gola mfo mengwaga ya tsamaya ge o ka lebelela ka mo morago wa e bona nako ele re dirang lebelela mola wa e bona nako ele re dirang wa e bona re ya pela ya ema le bophelo bo jwalo matšatši a wa senyang a bophelo o sa die dilo tše di botse nako e sa dumela o tlo a gopola potšiša gore why batho ka mokana ga bona ba bagolo ba ba seng ba tsena sekolo ka mehla le ka matšatši ge ba re kgala le ba ba sa tsebeng go ngwala ba re yang sekolong eng ye re gapeletšang gore re ye sekolong e be e bolelele ke batho ba bagolo yona nto o tšatši le leng wena o sa se nyakeng sekolo o tlo botša ngwana gago o tlo mmotša re tsamaya sekolong gobane o tla bo šetše o bone tša bophelo go ne bophelo bo bomfo mo bophelong o se ka nyako tepona o le ka gare ga bona e re ke go botše bona bophelo ba gona go phela o le mabreaching o na le ditšhomi le phepa ka go kgoga goba ka go nwa go phela o le ka gare ga grupu ye e bolelang ka dilo tše e leng gore lena ka bo lena le ka sebe le tšona he ke apere seaparo sa go swana sa bokae-kae he ka nako o ngwana sekolo a o bereki batho a ba bereki ba lebeletše ba ga bo bona se ka nyako tepona o le ka gare ga bophelo ba go swana le bo ga bona mamago ke wena o ka riang gore mmago mo bophelong ge e le gore o nyaka go mmeya ka gare ga ntlo e botse o mmeye bafo tšhentšha bophelo bo o leng ka gare ga bona bafo a se bona a ke nyako go bolela ka ngwana o la geno o monnyane bontšha ngwana o la gore mmago ga a bapallwe bontšha ngwana o la gore mmago ga a boletše o boletše bontšha ngwana o la gore mmago ke mmago ena o nyake selo ka mmago
motswadi o mongwe le o mongwe wa tseba gore ngwana o na le nako ya go bapala fela ngwana a ka se bapale go fitlha bošego ene mmago o tlo no dula o le ngwana le ge o ka ba le bana wa be wa ba le ditlogolo o tlo no dula o le ngwana go mmago gobane mmago ke mmago a ka se tsoga a fetogile go ba mmago re bapadile nka se re ke ngwana ka lebaka la re ke šetše ke nyetše re bapadile mfo ara ke re go motswadi gona ee a itsebe gabotse gomme ke no ba ngwana tate ke no ba ngwana abuti ke no ba ngwana go jalo le ba go ngwana nna go jalo le go nna Ruta, ke no ba ngwana gomme ke no ba ngwana go jalo le go nna goreng Ee. le batswading baka ee ke sa no ba no ngwana ba ngwana wa nkwa ke re bafo ke So- sa no ba ngwana le Ee. batswading baka ya gore ke nyetse ke na le bana ee batswadi ba ka ba gona ke ngwana bona bale ba go botsa nnete bafo motho wa maleba yo o lokelang ke go ka mothabiša wa leboga tše dibotse tše a kgonang go ka le katanela ka tšona gore le ikhwetšeng le mo le leng gona ke msadio re ya kwana kere Yes. o tsena sekolo Yeah. o dira grade man 9. o dira grade 9 Mm. wa bona re go na le go šalela morago bophelong ba gago Mm. and a kere wa tseba gore o šaleditše keng Mm. wena ka bo wena e se kgale letho mongwala o swanetse o ipotse gore ke a tswa ka go grade 9 ke a pele tše di ntirileng gore ke be ka mo go grade 9 e ka no be e le tše dingwe tše di ntshepedišang mašego re a kwana kere Yeah. ke tabe moroka a re fetola bophelo ba gago ntate Moruta moroka mo bophelong ga o bona gore bophelo ba gago ga bo right o santse o betha U10 o jike o ye go lebelela tsela ye o e latlhileng kua morago yeah go o ka tekereya ka le lengwe la matšatši o thomile go tswa tseleng o nametše tsela e wrong and go o ka dumela go sepela ka tsela ye mo o yang go fitlha gona o gakanega le go feta bafo ka sekolong di a tsoga goba di apala ye Diaparo. tipa o palelwa ke subject tše dife Especially English. o kgona mmetse o kgona le re keng ke social science or ke eng le di HSS le di le di life orientation wa di kgona tšeo Eh. so o palela ke sepedi Mm. se pala jwang sepedi Ina ke se kwešiša gabotse. mm. Mm. ga ne ka ga ya go bolele sepedi Ke a se bolela. go pala go sengwala Mm. o ile was practice Ao. o tsena moroka o lebeletše se ka go palela sone go o no ba o se lebeletše so o ka se fa nako se ka go palela Ao. Na ke lebetše gabotse. Ke bona nka re nka se palelwe ke selo gabotse. o Eh. tlhoka nako Mm. gante go mo bošegong a le sepele le bakgotsi le bojanang Ao. A re botšane selo. Fo bolela taba tša rena gabotse. Mm. mara wena go o lebeletše taba tše le di bolelang di ka go tlišetša bophelo bo bokaone A tše dingwe mara tše dingwe di ka seke. di ka seke Mm. alright tšhomi tša gago di rata sekolo goba ke batho ba go se rate sekolo Ba se tsena mara ke tse gore ba se rata na. bona ba phasa A ba bangwe. and-e ba bangwe a ba phasa Mm. so go ne mo o ileng wa te kgwetša o ne le ditšhomi wa kry-a go ne nakwa gore jwa le mo re bolela ka lelo tša sekolo ebile re a bontšhana ebile ba mpontšha mo nna ke palelang gona ba nthuša Ao. A e gona. so go o lebeletše tšhomi tša gago ke tšhomi tša nnete o ka phela le tšona di ka go fa maele o ka loka Ao. ye Mm. go palang gore o di tlogele Ga ke tsebe. wa kgoga Mm. o a nwa Eh. o ne tšhelete go reka tša go nwa Mm. alright mara wa di rata Mm. ntate Moruta moroka
bophelo ke ba bafo go tswa go yena gore o nyakang ka bona. Modimo o fa motho bophelo a go šireletša ka gare ga bophelo, wena wa decide gore o nyakang. Yeah. Bafo a o palelwe sekolong, be ke tla kwa mo gongwe gore no mane ke palela ke mmetse, o ka se palelwe ke Sepedi se e leng gore wa se bolela. Go ya ka nna ga o ngwane o palelwang, o ngwane o tlhoka nako godimo ga dibuka tša gago. O ngwane ma ke tlo bala mama re tlo ngwana gonne ke motse re gonne le ditšhetso ngwana tlogela ditšhogo ithabane tša pukudu le fase obane a re di-5 sa le gone no gape a ka se bale ka di-5 a ngwala ka di-5 ene di-5 ke be ke tlang a ke tse gore laele mo gatabeng ena o sa na tools ka bana no gowa wa di-1 ke mokibelo di-2 di-5 e tla belela boraro be ke tlang a witaba le ena o ile a tsena ko mokgwa go ba le re ke eng taleng ba re ne a tshela eng tsene ba tshela ka mare a di-hable tše dintšhi mama di gobaditše bana ba bantšhi ba feleleditše ba le ka gare ga di-drugs because of di-hable. ile ba mogala ka phone a phelele nne phela le kokwa mangwana papa ka mogala ka phone ka re re January ke ra kokwa ka wena o tsamaye o hlalosetse principal. Alright, a ke botšiša a buti potšišo ya mafelelo mama o tlo dulemo a buti go gola o nyaka go ba mo bophelong. I want to be a businessman. E jwang businessman o nyaka go dila kang? Ka di company tša di-truck. O be le di-trucka tša gago and then o deliver eng so just stuff ka my name. ba re ne tšhelete truck o kwile mang gore truck ene tšhelete ka mokgwa ke naganang ka gona. go ne motho o ileng wa ba le yena wa go ba le di-trucka wa ileng a go tlhalosetša gore trucka e na le tšhelete ge e laišitše ntho e lang dikgong a gona sa nka mpotša ke botse. alright wa tseba gore e ya roba ka bo yona and then ge o ka re o e laišitše wa kry-a diphantšhara tše 4 o tšhela diesel ya bokae trucka e santše o e lokiša o tšhela diesel ya bokae ge o ka kry-a diphantšhara o patalela di-permit tše bokae o na le babereki o ne le babereki driver e santše e gole ene o tsebe gore trucka e 1 e nyaka close to 2 million. So go nagana business o se ne selo o nyaka go thoma ka lori ya go tura ka o bereka jwa because go reka lori santse go be go ne le tšhelete e leng gore e gona for gore ge e ka staka ke be le se e leng gore ke a se dira ke kgono tšea kae ka lokiša kae. Kgopelo ya business ke e botse fela o swanetse o tsebe gore o nyaka business ya mohuta mang but the transport a se papadi cause o kgona gore o tloga mo laišitše wa Witbank o kry-a strike ko e swantše e bowe goba nako ngwe ba e gobatše wa bona gore ke nngwe tsela. So o swanetse gore before o nyaka go bula a business o ye go dira dinyakišišo ka business e wena o nyakang go e bula. Business ya di-trucka e right go motho e leng gore like ke kgala bereka ka tšona ga kwešiša cause go bohloko go tla go fa motho trucka o tloko e segale ba re o e wišitše insurance go fa mathata go patela but go mpotša re no nna moremi ke nyaka go bula business ya go bereka ka di-room ga o e yagile a gone gore ba re e tla phantšha lotwana gore e tla dirang wankwešiša ke room wa tseba gore room ela ka kgwedi e tla mpha 700 and then ge e le gore a ene bahiri nna mmerekwa ka ke go wa go nyaka bahiri then batle mo nna ka bonna nka ya ka suela ka leka go ria ka tene gore e be ga botse
wa nkwešiša ke di-business tše e leng gore o ka thoma ka tšona nna ke nyako go rekiša ka dira sela le sela le sela and then kua pele go o bona o ka re o right then wa thoma taba di-trucka because trucka o kgone go e reka e le msa o re mola o tsamaya o laišitše depend gore mo tseleng o gatang o kry-e pantšhara gona mo sentse o thoma o lose boma 5,000 o rekana le ditaere wa e bona ga e ba wa reila o tsamaya kry-a di-ticket mo tseleng di nyaka wena gore o di patele motšhelo wa trucka ge ngwaga o fela o go nyaka 25,000 ga e le gore a wa bereka o patela ka motšhelo o nnoši so e nyaka gore o e nyakišiše gabotse o e nyakele gore nka ja jwang go yona e ne lose ge e tla kae wa ikwešiša so business nngwe le nngwe o e naganang e nyakišiše o tsebe ka ga yona o tsebe di-risk tša business yeo gore ge ke ria so ke tlabe ke wela ka gare ga bothata wa e bona and o ka se reke di-trucka o se wa tekemišetša mo bophelong wa ikwešiša so tekemišetše mfo re ya kwešiša nako nngwe entate morota modimo a ka se re fe gore re be le di-degree ka moka re ya kwešiša but for when coming to business motho o swanetše go kwešiša gore nna ke swanetše gore ke thome jwang wa nkwešiša and business a go swana le di-trucka e nyake motho e leng gore like o na le ditšhomi mafelelong o tšea tšheletela o wa go nwa ka yona nyaka motho e leng gore like o tekemišeditše wa bona o ka thoma ka trucka tše nnyane wa laiša disanta mo gae o e lebeletše but ba rone business ya di-trucka e tloga mo e crossa border e ya kae ge e fitlha ka kua ba rone trucka e kry-ile pantšhara tše ka o šole gore driver o go botša nnete na goba ba re sparkile nagana go breakdown a go tloga mo e lata trucka ka kuo patela bokae so a re nyaka business a re lebelele morwalo o leng gona gore o re fa bokae re lebelela gore no di-risk tša gore ke delive morwalo wa 10 ranta ke tle ke boe ke gaine ranta gore 2 ranta di gona but ge ke agile ga go ka tsena motho ko kry-a tšheletaka ntle le go tlho ba re ke founela mang o kae ke gatlhana le bothata ke jika ka morwalo ke riang so business so ya di-trucka bafo e nyaka o dutse fase o naganne ka yona mogwantse se ka makala ke bolela so ke ne le bagwera ba ka ba na le tsona di-trucka so no kry-a gantšhi ba lla trucka e direng wa botse ke re norman business a lena a se yona changeang banna ba gešo then ba bangwe e ya ba berekela gobaneng šetše ba na le tsebo ka gare ga yona šetše ba e tsebela wa ikwešiša but o ka no tsoga go sasa ba re o swere ya refo o rekile trucka gore o iša dilo kae o tla tekela go le ka gare ga mathata wa e bona so se ka e tlogela ke re motho santse a rie nto ena e ratang but e nyakišiše o e tsebe then go e kgotsofalela ga gona bothata feo wa ikwešiša so motho o ba le plane tše pedi mo bophelong o nyaka go ba a businessman ye nngwe o nyaka go ba eng cause e nngwe ge e feila e nngwe santse e bereke chef o nyako ba chef wa mo apeela mama ka kua gae mama o apea o wa di betha monna o le wena wa di betha e re mama a dule mo gannyane re kgone go tla go laelana o shapo o feditše ka thušo nngwe o e nyaka bafo tla o dule mo mama thušo ye o e nyakang ka botlalo ke mama nna ke kgopela gore ntate moremi le mpheng thuša ya mo bophelong jwaka ya mmele wa ka then le kwa lapeng dutse dintshwenyana le mo baneng le ena ngwane wa ngwannyane wa setoutou no o la re o bolela le ena ka mola ke nyaka le ena a kgone go ba ngwana go kwa cause a ile a butage mo go le ena le ge nka founa ke re ke founa ya kokware gore a rabe founu o e tšea ene kokware a bolele nna a butiao a butiao o dirang yena o sekolong o dira grade 12 ke ra re wa yena a sa bolele wena a boa ke tsebe ga botse o ne bothata ba bana man le ge nka founa ke re ke nyako bolele ena ka rela kokware ka re mo fe founu o tlo go botsa gore ena a nyake ene ga gona ntho nka e dirang a ke re a nyaka ke mmone ga gona ntho nka e dirang o godisitše ko wena
a godiša ke nna Oh, yeah. nna ka dula le ena nako telele mo wena o ne bana ba kae ke dula le 3 wa mafelo o ne nako e kae o ne 3 o sa ile o dira 4 go raya gore e go botsa gabotse gore taba e labego ke e bolela Moroka ge e le gore mohlomong go na le letsogo la boraro ge e le gore goba mohlomong mama a ka ba palela ke go godiša bana ba gagwe e nyaka go thibiwa e sa le gone jwa le gore taba e se ke ya tla e fetela mo ngwaneng o wa bone ge o ka lebelela bana ba gago boraro bja bona ga ba tseleng ya nnete boraro bja bona bjale o no se tsebore ka re ga ba dula le wena o wa mathomo ga se ya dula le wena gore o wa bobedi le wa mathomo ga ba phela mmogo bjale mokgwa o ba o tšere kae o wa boraro re tla re mohlomong o bone o wa bobedi mare bjale o wa bobedi o tšere kae e no ba gona gore ntate Morota re no tla re ba thushe e no ba gona gore mme re mo thushe re thushe le bana ba ka kgalemo re thushe le bana ba gore ba tsebe tša bophelo gore di eme jwang then go be le bophelo ka gae wa bona abuti nna ke mothega mo a reng o nyaka go ba chef mo gona ke a mothega ka lebaka la gore ga o sa kry mmereko ka no ema mola khoneng wa te ka piela batho ba kwa dijo tša gago bose ba gona mafelelong wa feleletša o te ka getše pleke ya gago ya go apea ra tseba gore ge re feta ka dikoloi re swere ke tlala re a ema mola re o kry-a monnola a di gadikile ka nnete ene re a jwafa rena re tlo ja re tlo ja re a jwafa ao batho ba lapile so then ye ya go apea ye monno a e kgotlelele medirong modiro o diriwa weekend nngwe le nngwe party di diriwa weekend nngwe le nngwe go nyakiwa di-chef matšatši a ge go ne le mahu batho ba sa dumela go tlo ba re ba apea go bitsiwa di-chef di apea so e ka ba kgwebo e leng gore ebile e ka mo godiša ka pela man e ka mo rekela tše wa reng wa dinyaka tša di-trucka tša ka ntle plus mama le yena o gona a ka kgona go ka mo thuša and o tla ba kore kgwebo santse o rate ye o tlo kgona o te tlhokomelela o be kgausi le yona so ke tlo go thuša mma gorena o dula ka ga gago goba o dula ka geno o dula ka ga gago a kere a gona bothata re tla go thuša ka lapa lela re bone gore re ka bereka jwang a kere nna ke leboga thata ntate Moroka a ke seke ka tsena ka mašimong a malome ka fale nna ke ba kwele ebile ke ba kwešišitše ke tlo ba thuša o kgotsofetša go nengwe o išia mama di-sound ka mo ditebeng and then e nngwe gape like ge ke dutse o ile bona o tshwere ke boroko mare o se robala o ekwa sound tša batho ka montle then ga o bula mare batho ba la ba sa olela wa ba tseba batho bao di-voice tše a ka di ikwa di-voice tše mare ka mokgone ke cause e tlile like toro o no kwa lešata ba dutse e le group like cause ke bone like ka re ba kgobokane ka morago mare ge ke bula mare sound e ke kwa ka moseta le mateng and then e nngwe gwa tla e nngwe gape sound le gona e se ke robetse mare gwa tla ngwane o monnyane a lla after gwa tla mošimane a re koko then ke thetse le sound tsebe sound ya ngwana go kokota ke a ekwa cause a ke re ba ka šomiša sound aka gore ke kokote ke tla ke re ke ntate Moroto o ikitsele then ka tla ka kwa lesello sa ngwana no re tla ba thuša ntate Morota abuti kgopolo ya gago monna o dule godimo ga yona kere and then le rena re tla bona gore go thuša jwang a kere mo bophelong re a thušana ngwanešo wa bona ke leboga thata ntate Morota nna ke lebogile kudu go sa re gona re a bereka ka mo ba ba re hlokang ba nyaka noka ke bolele ka bona dipula ka mokgwa di nang ka gona Morota re tšhaba go no tšea batho re ba iše nokeng then a ba di tlogele dinoka di e fasenyana gannyane but ge e ka tsoga e sane go bulegile ba ka tla re ba iše so ke lebogile kudu ntate Morota ke leboga le bašomi ke leboga batheeletši ba bogedi kgole le gausu re a leboga ba bangwe ba kgopela account number ya mmeola a llago ke ne nneta gore bontate Malefo ba tla tsogela ka kua go yena go sasa ba ya go bona ba le bontšha seemo ka mogoseleng ka gona
and then ba lahlelang le bona magagešo ba kgona go lahlela ka mokgo ba ka kgonang ka gona. Ntate Malefo go tla ba bualwa kere ya no re a leboga. Alright, ntate Malefo mo hwetša nomorong ya 0721336761 0721336761 Mamremi 07139811508 07139811508 nna 079590456 079590456 go tšwa go nna Ishmael